kapiteni Mwireke Farabatika abacamo bamutereka hasi. Kufra y'ikipe ya Rayon Sport. Abatoza ba Muhazi n'abakinnyi bose bipfuka mu maso batuye umusifuzi ninde wamudutumye ariko arababwira ati reka buri muntu akora akazi ke. Kufra isa nk'iyengamiye mu ruhande rw'ibumoso ikasa nk'iyengamira mu ruhande rw'iburyo ku ruhande rwa ekipe y'Amazi. Umushusho w'abareyo Adama Bagayogo asimbura Elenga Kanga. Très bien. Abimande za Rayon Sport ziraza kuba ziriho Adama Bagayogo Mazi igiye gura n'akazi n'uwo bita Zizba Sane Kulanya. Kufra iri muri metero ebyiri uvuye ku murongo wa gatano ihengamiye ku ruhande rw'ibumoso n'indi uyihagazeho Ombolenga Fitina. Ombolenga umusifuzi wa kane ko mbona ahamagara umusifuzi wo hagati. Attention, reka turebe umusifuzi wa kane ndabona ahamagara wo hagati. Kufra Rayon Sport Adama Bagayogo Shushureya. Adama Bagayogo. Instant impact akinjira mu kibuga. Baro ya mbere akozeho ni Kufra itewe na Ombolenga Fitina musanga imbere izamu agonga n'umutwe atereka mu rucundura nyuma ya save y'umuzamu Amani akoze save ayitereka ku mutwe wa Adama Bagayogo. Rayon Sport kimwe Adama Bagayogo kimwe. aba Rayon Stade yose hagurutse irimo iraha amashyi y'icyubahiro